When money speaks, the truth keeps silent. This is Storyteller Lyndon. May I come in, sir? Riran, kalian. Sir, Shim ka ke FIR. Bersya ek imi berkerika ngatik na. Baka imi berkerika kila penyabi ukraw. Sir, Shim ka ke bahaju fi. Boleh cuba. Tuan kata Boleh sir. ikat donor dengan ini am. Ini juga. Ini si kedepan. Aja. Saong you dapat money. Okay, sir. Di sini ka don ka waran rasi ka imi berkan ka de pilih kami ki kau jadi ibadi nak ka women di bani dalam constable kentri ketuk kenengut nak ka mentah balik kami ki pati ka tadi melek nak kai kani waran de pi saya lang di nak ka mentah ban ma lek employ lek mentah si ma Yes, sir. Amy, what yang? Boleh piang. Saya serius. Bye. Balik. Ini tu. Mereka. Kadung kisah kini lah dia ukraw. Lai mentah kila pulam lah. What yang siya? Makarman ba pinjob bet? Pinjob bet ika kes. Dakum nuro. What yang si Amy? Please. Kuan. Balay di siyang susi kami. Wala na ukrawa pli yung darsyuro. Inualad ako mo eh. What's no way, eh? You want a recipe? Balay! Nileyo! Haka prata rin pialet picnic. Pipanyab yung kraw, eh? No! Iklam rin picnic, ba't iklam panyab yung kraw? Kita kini kikam nam ler sudah. Mungkin syukam yaki. Klem kayan kuali, bat klem kisabot kibabiang. Nam siapa fin kem yaki? Oh! Mentah, sada kam tapat. Kem, ngam salia, habang kam leye. Kaanyo barius pa. Akam teri kami yeru em. Hendrayu badung. Kasim kabupen ban. Nyarungan sapit kai.
Sir, ini kinamaga. Ano lang magiging yan, Pwede? Master, Oo, gini-gini ng priya-priyo. Rahi ki siya po. Lagap na matag police custody.